epizodu, danas ćemo, znači vam pokazati fidget spinner, ne znam se, to nije fidget spinner, evo ga, fidget spinner, da i ako želite ga dobiti, stavite mi like, subskripciju i napišite brojeve od 1 do 100, onda koji budem više htio broj, da od 1 do 10, tako da znate, nakon mene je Messi najbolji igrač i da ja sam zagadka, ako će ću. I evo ga, ja kupio, imao sam 4 njih, da ću vam ga rastaviti i vi ćete kupiti. 1, 2, 3. Da, 3. Evo ga. To je to. Da, 3. To je to. Da, 3. Čekaj, vidite. Da, 3. I imamo ovdje veliki dio motorčić. I on nam pomaže za vrtinje, vidite. Da, i on nema ovih bus, se podaje na sporotraci. Така му се шмарлот. Изпеваше отидох. Neću stavljati bez jedova. Sljedeće. I tako da, čao. I tako da stavite like za ovo. Poznat imam skoro sve igračke koje imam. I pa sa svog dana kako šedam. Tako da,